Filmom Mučenici obuhvaćeno je 30-ak potresnih svjedočenja Srba o najstrašnijim torturama kroz koje su prošli u logorima Lora, Dretelj i Čelebić i tokom proteklog rata. Autori kažu da on simbolično predstavlja i sublimaciju svih srpskih stradanja i na Kosovu, i u Bosni i Hercegovini, i u Krajini. Ovi ljudi koji su imali snage da svjedoče, mahom naši Trebinci, osvjetljavaju obraz i vidite da niko od njih ne poteže za osvetom, ali samo svjedoči istinu. Ima svugdje dobrih ljudi i božjih ljudi. Ovaj film svjedoči o takvim ljudima i poruku daje da budemo ljudi. Stradanja kroz koja su prošli logoraši teško su shvatljiva zdravom razumu. Podsjećanje na te dane je bolno, ali je želja da svijet sazna istinu jača od bola koji traje duže od života. Ja poslije tamnovanja u sarajevskim kazamatima 30 mjeseci godinama istrajavam i borim se za istinu. Moji su djecu pobili ovi mudžahedini i Hrvati 1992. godine. Ja sam potomak ostao bez predaka, a sad sam predak ostao bez potomaka. Autori priželjkuju da ovaj film vidi i inostrana publika na svjetskim festivalima. Upravo je završen prevod na engleski, a u toku je i prevođenje na ruski jezik. Ruska državna televizija trebalo bi uskoro da prikaže dokumentarni serijal. Autori polako ostvaruju 3 zacrtana cilja. Prvi je da su ti ljudi dobili šansu da pričaju. Drugi element je taj da ako je jedan od ovih zločinaca koji je podvučen u filmu bude procesuiran, mi smo radili ogromnu stvar. I taj treći dio, to je ta medijska promocija u inostranstvu. U ovom filmu nećete vidjeti mržnju. Trilogija Mučenici sastoji se od dugometražnog filma, serijala i kratkometražnog filma Jauk, čija montaža će biti završena u junu. Autori priželjkuju da u budućnosti bude snimljen i igrani film, jer bi se tako na najplastičniji način prikazala srpska stradanja inostranoj publici, koja o tome nije dovoljno informisana.